तीन बार दिख गए तीन बार बोल दे ये बोला हाँ सर नेट खाने तीन बार हालना यार मुझे ढेल मुझे मामा फोन दे बस बोल मामा खाने से खाने में रख दे वो तो नाल बना नाम माना खाने लो हम भाई ले खाने बात मतलब काका ना पाउनु न ना पाल्न मुझे यार कस्तो मुझे खेल था भाले भाले निगरी पहिले खाना अहिले भाले निगरी खाना उहिले हेरेर लोभले बातै जान्छ ना लोभले नभन्न त्यस्तो भुल्यो भने थाहा भएन अहिले हालहाल बिना यो करी खाउँला भन्ने आश नगर अरूले सरी म खाने वाली त पाल्न नि ओइ खानु नगर के यार कस्तो हुन्छ यो यो पनि खान्छु र मुझे ढेल मुझे मानु बोक्ति